Luta entre hamlahan no moras, avona em rua, ne behela deit e hera, depende deit ba osan idoso ou de sustenta moris. Tu irmãe acompanha a reportagem ne be equipe Gemini preparona. E a moris lorloron, lá o sema roto, moris fácil não suficiente. E a família balo ne behela e a situação susartebes. A tu retan han lorloron deit mos, sai luta bot ida. Uma kik ne be família ne hela ba, o enhira tempo udan, be sempre tama no rabo com sirene toba fatin, la bele foakmatek ba família ne descansa hotiak. Ho isi ne be fraco no sofre moras oi-oin, família ne la bele halo buat ida. Mas que moris a limitação, no dificuldade barak, sira sena fatin hamri com paciência, no esperança, atu moris dia liutang ia tempo abambairua. Tristeza nebe na kono ho sacrifício no fuan kanek falung hela vomane na rua, hanesa na vo Domingos de Jesus, ho idade ne nulo resinhat, no avo Domingos da Costa ho idade hito nulo resinhat, nebe hela i aldeia motaki, suku hera posto administrativo Cristo Rei, município Dili, siranya idade nebe katua sona, isin na kono ho mora soioin, no la ihe ona força atu serviço. Entre avó na rua ne, bye-bye bolunaran avó meu no avó Mari, sira na rua decide hela hamutuk iha uma talin, nebe ho condição ladiak, no la corre hela ho família tamba problema balon. Antes ne, avó Mari iha nia kaben, mai be divórcio ona no iha oan na rua feto ida no maneida. Avó Mari ni wan feto hela iha orfanato ida iha dili, ho dia escola, no oan mane forma na família, mai be hela iha nia kaben sira nia uma, no avó meu durante ne decide moris mesa que agora. Condição uma sira hela ameaçada, tamba uma taline nia airin sira nakdoko ona, no loron ruma belemono, pior liutan avonan ruane ho condição sofre moras isbot. Ali mardit katuas ne mak pa foki tai mana sirne ya ai lara termai kuda berdian uidan mak ni puan mai ni kuba fa ini kosong ni ne imate ne la kosong botela ni hau forsa la ni hau isbot ni ne sinor lor konam la diak udan konam la diak ni udan tama umane ane sabe ita toba ai huni ni udan tama hela hader tur hela fotibe ane sabe uliadu rumah ia taka laik payung ni taka pada tahan udan ni fara puis toba la dia nebe ida nyami triste barak ni badan Sirani hela fatin nakdoko, umatali nebe kua kona halo sira la bele toba diak iha tempo udan, laos det hela fatin, mai be bikan nosanan iha sirani dapur laran mos, dala barak mamuk, halo sira tahan hamlaha, tambak bit fisiku la permiti ona, atu boka rasik mores. Moras ne mer, evis posta, kolor manas la bele kona, orten apo ten kare tuana, mosi tuana, ten descansa tia. Mula berserius makas tambah makas tua sol. Am topa kan sinti ba udan makasli wanta ne amda topa ida mader turte. Agora kan udan turu makasli wanta am turte. Depois am mader fare udan para makan depois am descansa. Kan ai na kuku nanta musa lampra. Lampu kan ladia terus tidak ladia kan musa lampra para deleno para tumarai. Avona en ruane luta mesa kasoru hamlaha no maliren, tamba garantia deit ba osan idoso ne besira hetang kada fulan tolu, hodi sosa fos bahan no benhira osan idoso hotuona, sira tenki fan sirani animal ne besira hakiak, hanesan asu no manu, hodi bele sosa fali fos, tamba lai hetan ema seluk ne besira laran metin, liu familia ne belo los sai sirani mahon iha idadi katuas. Simu mes osang ne amhan liu deit. Amehan liu. Osan am fuin simu kal fulan kotuk nemes. Otu tonar. Hau simu ya 220. Osang ne sirkuat. Sirkuat ya.
pasira be lori osan mesilu ami. Neba ami dia nele. Sana hola hana mande la hola batira tamba. Osan kikni. Neba ami hande. Amanto hotuni. Ami han tamba. Hau fan manusir ni. Berhola. Fo saku ida maka ia 18 ni. Saku ida. Maka nedeti. Ni buat rahun cernem hola la toda. Hola la toda. I familia det. Debi osan saya makat fo. Ni la fo ni. Ne sinora rona nukolia. Ne manu pel nihan moris ronte batar mos. Malafo. Ami akar kanisa membuat governo anuin. Bela sudah osan balu kami. Wah. Hange anisa. Pola barak po tuan ami han hotuti. Osan nem sosufali. Tambe dan editi. Tahu matan makam ni umai dan tambah udan maya meraska. Hadia fila vali. Hau be fan. Hau manu asu ini mati hotu. Ni dan silu ema ber. Desi ai bahalu. Ema labrani ni. Ema maklima kabung karau ni. Desi ai la beli. Ni makame la sibuk kita. Kore taruh kembali, taruh katan ema moras. Manusia itu mos moras ema mos moras. Dia keliu para dia. Situação ne hatudo exemplo Morris ne bela digno no violação ba direito idoso nian, mas que ela ihera estado no basic motanini ne be perigoso, ser abandono husi família halo sira sai vulnerável litan. Ami han konsumnya han lorone balen mane. Kaneka to ha to asu serne manu ya utu antam temba kaneka lima nen. Kan la kan loronida. Ne makne rader media kala makne ona. Dalida. Lata lima. Tampa toy tanuin to kala. Kano tempo ida modone tempo ida ita osania ita sosa tempo ida laya ita harus sasoro de. Ita kan moris kan ita heta família helam família ansa na seroen mau tetira. Tela dal rumah ia lorong tu lorong hat la dia ta kala. Ose kita helam mesa kan sene pra ita nuin sa moras teng pa kleni. Tampa ita ola fale ani mal sene akia fale teng bot fale ta fam fale. Moris sene. Se trai hela nisi nanto sane hotu ita wato nasira. Vizinho ne behela basic avona em rua ne fossa sinkatak durante ne avona em rua moras sira maka ajuda avo sira hodi bahalo tratamento saúde no sira mos la hatene avo sira nia família iha kalai. Ami hanesam vizinho bem asa lojun kita ami hari ni avona em rua ne hela mesa que tem ba ami hatene kata família rumah iha ulai avona rasi kuliah dengan família iha bene ba mebe ami mus ladung hari dengan família mai visita lorong. Tahun ini mak asa da rumah avo moras anta avo presideran be awan sir bela tulung hawa anta ami ba avo moras ni kondisam be la bela anto ni mai hena ba ni bolu sidoge da awan sir bela ajuda anto be ami ba ni haw moras be ni haw la tahan anta avo ami bel lor hospital pues avo de anto bele ni mam dengan anto confirma ho be familia para be ami lor ba maybe momento colega sir ba buka duni familia maybe sir de familia sir de lor ba pues mami tuer. Depois irene anto família ser lá tuer, anto be tocalang doutor ser haruka fila faldet. Sefisuku Hera reconhece avona em rua hadokan husi família tamba problema umalaran no antes ne iha mandato itavo governo siranaran tama iha lista beneficiária ba umak bit like mai be avona em rua la iha rai no nela consegue hari sirani uma. Situação nessa complexo litan tamba sirhela iha rai nebe considerado no da rai estado no estatuto rai nebe la seguro sira la bele hari uma nebe diak no to agora sira okhetan atenção sério husi parte competente sira atu muda sira bafati nebe digno litan. Domingo so senhor Mari sira família iha só que tinan hirak nene sirua ela acesso si família sira portanto tamba problema umalara tamba nemak sira ela acesso durante ne ita tau mata masira ita lolos ne sir nairona atu hetan uluki hawi tabo governo halo umai da pakbit la sira so que dificuldade mesir rai maklaya tamba nema kasira la bel hetan então to agora sira bahela iha rai staronia agora buat tira magita tu ateten iha kuitabo iha nono governo
Ministro Obras Públicas Rasik atau foi apoio uma ba Senhor Domingos. Mas como altura né khusus ba mai rai, então hau Rasik be decide akar atau foi rai ba atau halo ni uma, mas ini lakoi. Ni lakoi ni akara ke hela ketak, hela dok kusi família, então amemos lebih hal buat tidak. Tambahnya mak to agora ne serua hela hanesan dok kusi família e ida Senhor Mário ne lolosnya ni hela família. Depois família hodiner bahal tratamento no hospital, depois filha mai kalano sana ya acesso si família. To agora ni hela para estádio. Lili ba parte social, ministério relevante, atau tahu atenção ba itania comunidade que bitla exerne, tambah sira precisa tebe itania tulung, precisa tebe itania apoio. Atau bela hakman ser neteros no susar ne bemba agora sira hasoro. Vulnerabilidade nebe avona em rua ne hasoro descreve a realidade idoso bara que Timor-Leste nebe moris isolado no doco se acesso saúde no nutrição nebe dia. Iha hera sira na rua e esperança ba governo li husi Ministério Solidariedade Social na Inclusão ka husi ema nebe iha larandia hodi foti responsabilidade no fo proteção basira liu tulong aihan basira no halo sira ni uma avona em rua e aldeia Motakik hengkata li husi informação ne autoridade sira bele tun direita hodi harera se condição na avona em rua ne molok botruma nebe la espera acontece basira ni mores. Itahoto acompanha a história Moris nebenakon o desafio no luta ba Moris por si família idanem. Wan hira soro susar oiwen falta hahan hela ha uma nebela seguro moras ho idade katuas la os buat fácil ida. Mai be sira na fatim paciência ho di lau tui ritmo Moris idanenian. Pusi realidade Moris idane itabela aprende katak laran luak no tau matam ba malu importante tebes iha tempo o hin lorong. Ajuda kik ida husi ita belesai na romambot basira na behela hena kukularan. Equipa cobertura, Xiemen.